paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Itaman pa'y anasapa ka nga agrubwat amapan ija barangay hall, Enteng. Numaladawak, agreklamo ka. Itatamasapa agreklamo ka manan. Ay, hindi ka mauawatan ba nang? Ay na, mas daawak laang, Enteng. Saan kamot nga minasigo na kasta? Yak man namukan ka. Masapak ita, taada kamin isambot ni sekretary apapilis. Nga ipan kumata masapa ija ili. Kasta ka day. Ay, agdamdamagak laang Taita lang ngamin anasapa ka, asaan ka adinagdag. Inakaon, masapak ngamin nga agpaili. Adamot papanak. Amangan numaladawak asumangpay. Adan idadang ko adan no, mga awan mat kape, Kapitan. Ika gumatangin Anto, di igatang mo ta agkapita mo na dwa. Wen, Kapitan. Dayta kat ti kay kayat ko kan ka, Kapitan. No adda ibagak kat itadyo adagos. Kalpasan ti panagkapita. Aglugan ka ijilugan ko, tama panta iji ili. Papananta ka di ijay ili, Kapitan. Anya pa ingay, intag pasyar Agam ibagata ama panta iji ayan ni Mayor. Wen, Kapitan. Basta ada papanam, ikuyog nak. Tasyakat nga ron ti kabarbaro a sekretaryam. Kasta ti nasaya at a sekretarya. Natulnog iti ibaga ti kapitan. Apay nga taano rumor ni Kapitan. Kat kanayon na akadwa ti kabarbaro a sekretaryana. Pag si dawam ayapay dayta kat sekretaryana nga raw. Apay nga jay sigod a sekretaryana. Kadi na mo kanayon na kadwa. Ay wudan niya. Ada siguro ipaaramid da kadakwada. Kunada mo't nga iji ka ng munisipyo ti papananda. Ay, agdwa-dwa akmaray. Kanayon laki dain ama panda iti munisipyo. Kaslada kayat mo aparwaran. Maibagak lang ti madmadlaw ka umaray. Di kay ka di makadlaw? Narigat no maminsan ti agsasao. Taang mga no saan ahusto, maray. Ngamjak pa'y nagriraw iti atap, maray. Apay nga, ibagkat mo na ita ginatang ko. Gumatang ka iti sa bali nga yawid mo, Kapitan. Kukwak day to yan. Iawid ko ijabalay me. Aling arudan. Gimatang siguro ni Banang ta rimor mo titay. Kastaman ti kay kayat ko kan ka, Kapitan. Nalaka ka akasarsarita. Basta rumor tamanan inton bigat mabita lang matiti paparanta. Inta isabit ti pormas ka ni Mayor. Ariglado, Kapitan. Basta sikat ti mangibaga. Always ready, Sana ka mauma ka na yun na rumor. No sikat ti kaduwak. Uray syakmat, Kapitan. Alang aron, masapa ka sumurik iji barangay hall no pikat. Enteng, ayan nga iti impagatang ko. Ay, ako nakman no gimatang ka, ta rimor ka mo't itay bigat. Rimwarak ngam sa bale tinapanak. Sa anak-anak na iji tiyendaan. Imbagkan ka at amalabsam ti tiyendaan. Sa anak ka dimagas iji tiyandaan, ta kunak no dimagas ka. Ay, kasanupay itan. Awan ti ilutok asidaan ta. Anusam ati agsida iti sardinas. Apay ngay, sardinas ti sidaan. Saan kan ngagreklamo? Tadi kamot gimatang iti ipagpagatang ko. Agat sardinas man nga rudan ti tao. Ay kat agdigos ka na imbag Tapno saan kang agat sardinas ako nam. Awan pa'y kanas. Bakit lang nga rudan ti kasangsango? Sardinas pa'y ti masila. Ay, Enteng. Anya jay indaya mo dumaw? Adaman madmadlaw ko kin ni Kapitan. Kanayon da arumwar kin ni Fe a sekretaryana. Alangan mo't animari ba ng tikadwa na mapan iti opisina? Pasaray aglugan da iti lugan ni Kapitan. Kanayon da rumwar.
Apay ngay sudat isip-siputan. Kumarik ni Banang, iso ajak kayat alukunda. Anya kumapan ng loko ti kayat mo sa ngay. Amumag, balo ni Fe. Napintas, kan kanayon anak kaisam. Di mo ka di pa'y maawatan ti kayat ko asawang. Adda ka di pa managnag mau iti dayta nga atap mau. Sana masapol ti pamanagnag. Tilaangan tig-tig na ti pakakitaan. Apay anya ko matitig-tig na daya. Diyay nga raud ka na yun da nga iruruar adwa. Di namat ar-aramidaon iti sigod a sekretaryana. Awan ka di ti madmadlaw mo, Maray. May papan ka da kapitan kan ti sekretaryana. Madmadlaw ko na, Maray. Ititig-tignay ni Kapitan Maray. Kumarita, iso nga isakit ka. Kaslaad da kayat mo nga ibuksilan. Awan pa'y timbagak. Gamaddakan ka amang takwat iti ibagbagak, Maray. Ita taimbagam dayta, adamot nga rod aramidak nga addang, tapno maamwak ti pudnaw. Ay, agyamanak iti panangisakit mo kanyak, Maray. Ay na, agkumarita, Maray, idi pa'y laang. Diya mo kayat amasair, tiriknam. Nupudno man ti atap mo. Saan da amakali si kanyak? Anya ti aramidem, Maray. Damagam kaday ni Kapitan. Saan, Maray? Ibagaktukan ka no adda matakwata. Maray, ada nakitak alakom asan glass. Lakwan nakman. Nay, itaman pa'y ngagsapol kay iti sunglass, Maray. Saan kamot nga agar-aramat iti sunglass, Agaramatak itan, Maray. Agbalinak ngamin amay sa detective. Ha? Anya ti ko na, Maray. Detektive ko nam samay. Day, anya itay tinaibagakon? Ay, lipat mo unti imbagak, Maray. Ay, kun kuna lang ba? Kunaklakat no anya itayan, Maray. Wan, adala ko. Aguray tamang irwarak. Tasaan ko paimot ngayon display. Nakitak ngamin naka-display idi dito irwar. Ang awan mo tan. Ay, wan, mabiit lang ta irwar ko. At dagayam anak kasabit di taunag. Agsaga na ka, ta inton madamdama. Intamangan ijirwar, Fe. Adda ka di okasyon, Kapitan? Masabol ka di aya nga da okasyon. Sa tayo mapanmangan itirwar. Saan matkit di Kapitan? Uray ka na yun ta mapanmangan ijerwar, nulakat awisen nak. Isu nga ron nga awisid ka. Ta kayat kung agsangot naman na mapanmangan itirwar. Basta ka na yun naklakit di nga ilibri, Kapitan. Saan ko apagkadkadan? Libre ko naman. Pakaragsakak nga minti, mangilibrikan ka. Naragsak ka kasango amangan. Saan ka di anaragsak akasango ni Kapitana, Kapitan? Layak nak siguro, idi tiyempo ti gubat. Iso akasla ka na yun na makigugubat. Naglaing nga agiwat. Kasta ka di, Kapitan? Nakitak manun arimorda Kapitan kanti sekretaryana, Maray. Ay na, agyamanak, Maray. Ay, nakasaganan ti tricycle apagluganak amang surot kadakwada itinalimad. Inka nga rudan, tapno maabutam no sa dino ti papananda. Agkita tanto inton malam ijay tersena ni Marikwanang. Arigla daw, Maray. Imbag ta nakasukat, kan nakasagana ti sunglass kan mas mo, Maray. Sa nabalay, tadi pa'y nakita ni Kapitan day ta pinagbadaw. Insaganaak at talaga, Maray. Imbag, taimbagam kanyak ti aming. Ingkay nga rudan, ta mga nakaadayudan. Ay, sige nga rod, Maray. Agawaan nyo, tapno maabutan nyo ida. Sigurado nga iti restaurant ti papananda taldawan. Mapaneknekak ita, nupod no ti atap ni kan ni Marituyang. Imbagkat ni Marituyang, taad na madlaw na.
Ngam ni Marikwana, di na pa'y nadlaw. Bueno, di nalakayat nga ibaga kanyak, taag kakadwada ija barangay hall. Saan anasaya at ako mare? Ayunan na ti saan nga umno. Baak lang agpaiso. Nagkapam. At dun sa maninsan anasaya at ngayon kain maritis di takaruba. Napan ko imbaga kin ni Maribanang, anakita anagkuyog manang da kapitan kanday di afe. Awalat di kararamidan tuyang. Kasano no agapad ang Maribanang kun parinteng. Bayak ka nga rodan, alokon ni kapitan ti kumaray. Ay, sa anak nga umayon iti dakas nga ramay. Sabagay mayat ita tanasa papay. Maliklikan ti dakdakas pa'y ang mapasamak. Iso nga road nga imbaga kun kin ni Maribanang, tapno iso timang takwat no adda madi nga aramid da. Apay awan ti na ibagbaga ni Marikwanang. No adda nadlaw na nga aramidin dagiti dua. Awan nga road. Kas jay sa tibak, saan ang makadlaw? Daytoy ti order ko, Kapitan. Anyamat ti order yo. No, anya ti kayat mo. Isobat ti kayat ko. Amuman, agpada ti kayat ta adwa. Saan ka di nga agpada ti kayat yo ka ni Kapitana? Ay, saan mo nakakamatan tinaganda di abanang? Madadaal-tal daw ko. Pudno ka di matlaang ti ibagbagam anaragsak ka no siyak ti kadwam, Kapitan? Dahil tatipon no, fe. Makauman ibanang. Ada siguro ijibalay nga gururay. Imbagam ka di nga urayon na kay ti pangal daw? Saan ko kayong bagbaga? Saan nga rin nag-anas akasango amangan? Sika, ti kayat ko akasango. Sikamat ti kayat ko akasango amangan, Kapitan. Panaawa mo ni Kapitana tabakbaketanan. Kayat mo ka di, duwatang gagdan na. Launay Kapitan. Dagiti tuwa nga agpada na ulaw ti utak da. Ha! Di daan mo asyak da ito nakatugaw iti asidag da. Nangag ko amin asaritaan da. Ha! Payman ta umasidag akadakuada. Bravo! Bravo! Naglaing kayo matadwa? Ha! Sika, intay. Nao makakadin kanyak? Ay sikamot, babae. Tumakder ka kat pumanaw ka ditoy. No di mo kaya't nga idarom kayo adwa. Ha! Naka-record amin asaritaan niyo. Ha! Sige! Panaw! Fay! Sikamot, inteng. Ipa-take out mo ti order yo, taagawid tan. Darasan! Un ba nang dupo? Saan ka nga giskandalo dito yung restaurant? Kababain. Amumot lagayam akababain. Apay nga rod nga inaramid mo ti kastoy. Saan na maulit ba nang dupo? Dungaw tarupap! Itataadatan dito'y balay. Jack kaya na makita na ijay afe nga umadak ijay barangay hall. Kit asino nga yan? Ti sekretarya. Isublem jay sigod. Jay lalaki. Ah. Saan ang mabalin ang babae ti sekretaryam? Saan ka mapiyar nga asawa? Jay manan lalaki, asigod as sekretarya. Anya mo tan? Ay, di kan agdaya mudom. No di mo kayat arumwar ti balunat kaw. Nawakan! Uwanin, mangan takit din, ta mabisila kun. Kanan tati inorderyo kan ni Faye. Naglaingan da dya a Faye ta inorderam iti makan? Nga malas na, tadi na naramanan. Di kan mangliklik iti dalan, tatepang dita. Amangan pa'y kat numatulid ka dita deras, sika, Faye. Kapitana, di na kumasaktan. Saan ka asaktan? Ang ibagakken ka asaan kan asumrek ijay barangay hall akas sekretary. Taag sublen jay sigod a sekretary.
Ag sublente sigud a sekretary, Kapitana. Agbakasyon pa'y kuma. Ngam gapo ta saan ka ang mapagtalkan? Saan ka ang maikare ka sekretary? Pakawanandak po Kapitana. Awan mo ti inararamid mi amadi ka ni Kapitan. Awan pa'y ita. Iso atap no awan dakes ang mapasama. Saan ka nasumrek pa'y akas sekretarya? Naawatam? Wan, Kapitana. Sinayang ni Fay ti gundaway na. Sekretarya kumapay lang aging gaitan no saan nakasjay. Ay, adamot basol ni Enteng. Anggam no saan ko maanagpailuyos kan ni Enteng. Di matpilitan ni Enteng. Imbag laki dain, ta saan nagtultuloy ti danda ni Maday nga ramid da. Ay, isong agyaman akken ka, Mare. Uray ibagbagada analaing ka nga ag marites. Saan mo't adakas ti marites mo kanyak? Good marites da ito, Maray. Indanon ka, tapno maliklikan ti Maday ama pasama. Ay, Kapitan! Liklikan ti agaramid iti Madi. Si kamat na natoyang. Good job. Good marites. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon. Virgie Paglay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joper Anas Basit. Sound effects, R. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.